Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 12, versikulo 16. No masair ti maag, dagdagusan na nga ipakita ti pannakasoron na, saan nga ikaskaso tinataknang ti pannakainsulto na. Papagayam, intay denggan ti maisapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sikamat ti masabat ko dito idalan, Felix. Mapan ka di man na nagtrabaho, ije bangkag yo. Juan Sebastian, adda ka di parikot mo? Ha? Mas dawag ngamin. No apay ani Adela pay lang nga adda anak na ti Ingkalaysam. Awan matdakas na, pare. Angam kita ma, pare. Makumikom kay ti trabahom, gaputanas ka na suportaram ti saan mo mat nga anak. No jay awan anak na kumati pinilim, di awan kumati parikot mo ita, pare. Patuloy akon, pare. Mabit lang. Diyak kayat ti apa, Sebastian. Apay, nasaktan ka kadagiting bagak? Ha? Ha? Pasensya kan. Ngam adupay tinaskan nga aramidak ije bangkag mi. Sige, panawan kan. Idulin mo pa'y dagita ay ayam mo, Rex, anak. Nakababain no nakawarwara da ito'y balay inton sumangpot ni uncle mo, Felix. Wala nang. Sa dino tayo ni Uncle Felix. Napanagtrabaho iji bangkag tayo. Ala, agawa am ti mangidulin ka dagiti ay ayam mo. Ta sigurado apaawi doon day jay. Wala nang. Adda akon, bakit? Oh, kumusta mo ti trabaho mo iji bangkag tayo, lakay? Nasaya at mat, bakit? Pasensya kan Saan ka natulungan ita? Sana bale, sumurot kami to kan ni Rex inton bigat. Okay lang kanyak, bakit? Ayun gayam. Nakaluto ka din iti pangrabyan tayo. Mabisinak ngaminan. Ay, itay pa'y Ala, ingkaro doon agpalas. Tamang idasara kon iti kanan tayo. Si Kamot Rex, agawa am ti mangidulin kadagita ay ayam mo. Wala nang. Nanang. Ay, nabartag ka manen, asimbangpet, Sebastian. Sa dino manen tinaginuman nyo, aya. Awan bibiyang yaw. Ay, agtrabaho kakit di ko ma. Saan aday tala agbarbartag ti aramidam. Dito nga tiragsak ko, nanang. Kaya namok, tiraramida ka. Amangan no day ti pakaalaam iti sakit mo. Sapay awan ti pamilyam amang sikasuken ka. No agsakit ka man bilang. Nagadungam mo yo. Ay, ingka man mangida sa rete ka na kita, mabisi na ka. Ala, sumurot ka nga ron ijay kusina. Inak isagana, ti kanam. Dito'y masida na lang. Natang manan. Aganos ka anak ko. Tinapatag, adda ka nam. Dakon manusan ti kastoy nanang. Di nakbay mo't mapagsiday ti naimas. Kangkong laka na yun, makapawuma. Sa dino nga rod, ti pangalaak iti igatang ko iti naimas amasida. Na, Kat di kabot mangtad iti kwarta apaggatang ko. ay kating kayo makitang dana. Na, Sa lalitag, tugtugaw dito balay na aramidan nyo. Sebastian, anak ko, nakapsuot akon. Awan ti mayat amang alakanyak tapno agtrabaho ako ma. Nagaduha rason nyo! Saan ako naman? Kanin nyo namin dito, kangkong ngayon luto yo. Makapasurong! Adela, naimbag nga agsapam. Kastamot kada kayo nanalagring. Imay kayo mat dito'y balay. Ay, umay ko kumadamagan. No adda mabalin nga ipatrabahom kanyak. Ha? Aanyat kaya siya asawan nana?
Makitang danak ko Kabaulan nyo pa'y kadi, nana? Ano saklatan tinapatag. Adda igaatang ko iti si daon mi ken ni Sebastian. Ay, no apay mo't ngamin asaan ani Sebastian ti makitang dan, nana. Ay, uray makitang danday jay. Awan mo't lati awat na maigatang iti kanon. Taarak mo't ti pangigat-gatangan na iti kwartaan Nagkas ang matan ti kasta, nana. Ala, umunag kayo, tagkapi tayo pa'y. Kalpasan na, tulungan dak amang ipaso kadagiti masetas ko. Saan abale, ta saan mo't anadagsunday di at trabaho, nana. Ay na, agyaman ak unay, Adela. Adto'y titangdan mo, nana Lagring. Nay, sobramot daytoy. Okay laang, nana. Naimbaglaang matang, adda igatang nyo iti sidain nyo. Ay, agyaman ak unay. Awan anyaman na, nana. No saan kayo abisi, umay kayon tumanan. Tamang ipaso tayon tumanan kadagiti masetas ko. Ay, wala, balasan ko. Umayak tumanan. Naimbag dito, tasaan kayo ama ininitan, nana. Ay, wingarod, balasan ko. Ala, umay kayo, nana. Agmerienda tayo pa'y, sakbay nga agawid kayo. Sa dino tinagapuan nyo, nanang? Napanak na kitang dan iti ayanda, Adela. Anya? Nagado ang mabalin na pakitangdanan nyo. Dayjay pailang nga Adela ti nasidgan nyo. Di yung kadiam mo, ti isu dayjay a babae. Adda anak na, ngam nakikalay sapay lang kini Felix. Awan mo't parikot no addan anak ni Adela. Tinapatag, ag kinaawatan da ka ni Felix. Ay, imbes apakibiyangam ida, anak ko, day takit di bagim ti una nga urnusan. No? Da, apay nga katawa ka, Sebastian. No siya, jak kayat nga itrabahuan ti saan ko nga anak. Itian niya kumaga po. Ay, agduma kayo, iti kapanunutan ka ni Felix, anak. Italaang deta nanang. Intun bumayag, mauman tumatlaang ni Felix. Adu mo tinaipaso ang masetas mo, bakat? Tay may naktinulungan ni Nana Lagring. No kasta, nakitangdan ni Nana Lagring? Lakay. Ay, masya na karod kan kuana. Ay, nuapay mat ngamin amam martek ti kakaisunang anak na. Naimbag kumamot no saan na apagsasawan ti inana. Nga rod bakat. Uray siyak. Kanayon nakapagsasawan, tunggal masabat ko di tadalan. Ha? Anya ti bagbaganakan ka, Lakay? Kas iti sigud bakat. Apay ka no as kapay lang ti ingkalaysak kat addan anak mo. Di na mo, anagasatakkan ka, bakat. Di mo latan ikaskaso, Lakay. Nailaw anak laang idi. Ngam, napudnuakan ka. Awan ti pagdanagam, bakat. Urayan niya ti ibagbaga dagiti tattao apam madakas ken ka. Saan latang agbaliw ti marikriknak para ken ka. Si kalatta ti piliyak. Sa di naman yung tipapanan nyo, nanang. Nakapalas kayo, mate. Inak makimisa. Amang ano kayat mo ti sumurot? Sayang lang ti aldaw ko no mapanak lang agtugtugaw iji simbaan. Saan mo't nga agtugaw laang ti aramid ang tayo ijay simbaan? Agdengag iti sasaw ti apo. Saan ang kasumurot? Adda na patag apapanak ita. Ay, mano nga oras laang matimisa, anak ko. Masapol nga minayamapan kayo. Awan mo ti daduma nga aramidek dito'y balay. Sino nga ron ti agluto iti kanag? Ay, kat makaamo kamutten Lakay kamutten. Saan kayo amapan, nanang? Agluto kayo pa'y iti kanag. Labaan nyo dagiti murang ko.
Di naklapdan, Sebastian. Kaya't mo man wano saan, makimi sa aklat ta. Na, nangalaan yu iti turad yu amang sungbat kanyak, nanang Katsi ka, Sebastian, anak ko. Apay adi nakrispituan nga inam. Ha? Agraman ka aroma tayo, kanayon mo nga uyawan. Asino laangan ti tumulong kadata, no dumtang tirigat ta. Agawa ang timag na. Tapno saan tayo amala daw iti misa, Rex, anak ko. Nanang. Nasa papay mo't bakit? Nasa isaya atan di masapa tayo lakay. Ngam di maladaw tayo pay. Wan matkit di Sa dino ngay man ti papanan yo, Felix. Bakit? Umuna kayon. Sumaruno akto. Umay kan, Rex. Umunatan. Nanang. Pare Sebastian. Mabalin ka di. Asar dengam ti pamilyak. Nakakaasi ka mat, pare Felix. Pagsirsirbyam, ti saan mo mat nga anak? Among pare. Naragsakak iti kasasaad ko ita. Kanawan pagbabawyak. Ani Adela ti ingkalaysak. Oho! Kung kunamladay ta, tapno maagasan ti sakit tinakam mo. San ka di? No awan tinasayaat nga ibagam. Saan mo adadaalan ti aldaw ko pare? Awan gayam. Domingo ita. Katno kayat mo. Intayo kit di makimisa. Agpatuloy tayon bakat. Anya man ang timbaga day di a Sebastian lakay. Bay amon. Makapasuron mat ngamin. Bay amon kunakmat. Amo mati ugali na. Aglablabos ngaminan. Addan to siguro aldaw nga agnakam bakat. Kaanon to pay? Saan tayo naparikot day tabakat? Alaki din. Agawaan tayo timagna. Tapno saan tayo amaladaw itimisa. Ne, naladaw kayo mat may nakimisa na nalagring. Ay, wen nga rod, balasang ko. Nagluto akpay ngamin iti kanan di Sebastian. Ne, apay nana. Di na aya mo nagluto? Ay, amo na. Hanggang dyan nga rod sadot na, ti ipakpakat na. Ay, kaasi kayo mat na nalagring. Ay, jak man amo, no, apay akas dyan tinagbalinan ti anak ko. Mamartek, kanday talamang uyaw iti pada na tao ti amo na. Saan matakas na ti ugali me, adadakkel na. Na-impluensyaan siguro, nana. Oray no kasta, saan kayo lata sumardang nga agkararag? Adan to lata siguro aldaw nga agnakam ti anak yo. Ay, sapay lako mahabalasang ko. Sapay lako Nana, Ha? Sino ka? siyak gayam ni Mila. Dito'y kaditi balay ni Sebastian. Wen. Siyak, ti ina ni Sebastian. Anya ti masapul mo iti anak ko, balasang ko. Adapay kaduam nga ubeng. Kaya't ko kumamakasarita ti anak yun, Nana. Taisukat nga rod ti ama ti anak ko. Anya? Awan ka di tinadakdakamat na kada kayo, Nana. Nay, awan mo't balasang ko. No kasta. Pudno nga inlimad na ti may papan kada kami. Ay, umunag kayo pa iti anak mo, Mila. Ituloy tati agsarita ijay. Amo na ka de, ti may papan iti anak yo. Amo na, Nana. Kati ko, Nana, mangtag iti sustento. Ngam nabayagan nga awan ti impawit na. Iso ang nagdesisyonak nga umay kami dito'y ayan nyo. Apay nga inlimad ti anak ko ti may papan iti daytoy. At damat gaya man putot na.
Di na nga rod kayat nga umay kami dito'y lugaryo, nana. Impilit ko lang. Gapot ka sa anak ang makatrabaho. Taawan ti agaw awir iti anak ni. Sana balay. Mabalin mat nga agnaud kayo dito balay. Tapno saan kayo ang magastusan iti abang. Uwan noan niya ti ko na ni Sebastian, nana. Dito'y kayo laangan. Nakakaasimot ti apo ukok. No ipilit yu pa'y lati agsubli ijay iliyo. Nasaya at mat tanagawid kan, Sebastian. Mila? Agtugaw ka, tagsasarita tayo. Anya tira ramidan nyo ditoy? Imay kami. Tawan matanti kanan mi iti anak ta. Nabayagan sa anak katrabaho. Taawan agaw awir iti anak ta. Naimbag ko man no adda itad mo akwarta. Ngamawan mat. Amom, Sebastian, anak ko. Saan mo't kat amasapol nga ilimod mo ti maipapan iti daytoy. Nalawa mo't daytoy balay nga impatakdarmi iti amam. Mabalin mo't adito iti pagnaadan damila kan ti anak yaw. Nanang. Kayat mo man wenno saan. Dito yan nga agnaad damila kan ti anak yaw. Mila, pasensyakan. No inlimad ko iti inak, ti may papankada kayo iti anak ta. Napakawan kan, Sebastian. Tinapatag. Agbalbaliw ka kuman. Duwan ti tawan ti anak ta. Agbalbaliw akon. Pasensyakan, no saan ko apulos as sinuportaran ti anak ta iti dua atawan. Kat maragsakan ak. Tainyam amunak latta nga amana. Wen taday tamad tipod no. Katsi ka, kumusta ka matan? Mano atawanan nga arak ti sinangsangok, Mila. Sana ka nagtrabaho. Agbalbaliw kan. Kat agsapul kay ti panggadam. Tapno adda maipakanta iti anak ta. Oray siya, agtrabaho akmat. Sige. Agaplayak tumanan ijay ayanda pari Lucas, Mila. Nasaya at nukas ta. Agtinulong ta. Tapno maitad ta ti kasapulan ti anak ta. Lakay, ada ka nang matgaya man anak ni Sebastian. 2 ti taon nan. Kasano ang napasamak day ta, bakat? Inlimod na iti inana. Isumot ti ko na ni nana lagring kanyak. Imay dalaang ditoy, tanabayagan nga awan sustento nga itad ni Sebastian kadakwada. Kasta ka de. Wen. Makitam day nga aramid na lakay. Kanayon na ka nga uyawan, taay-aywanam ti saan mo nga anak. Nga mismo nga anak na, saan na matgayam ama aywanan? Un nga ron bakat. At dagaya man anak na. Hangam no agsasaw, kunamlan asino. Ngam, bayamlatan lakay. Di mon uyawan. Un mat bakat. Uray dagas dagiti na isaw-sawang na kanyak idi. Pakawan naklatan. Saan kumat nga aramid ti manguyaw iti padak a tao? Si kamot gayam, pare Sebastian. At dapay ubing akadwam. Wen pare, anak ko. Kasla itala ang anakitak, pare. Wen, kaumay da ngamin dito yung lugar tayo, pare. Dakkel nga rin tinagkuranga kadakwada. Isungay ta, bumawi akman. Una, pare. Nasaya at tikasta. Agsingsingpat kan. Taaddamat gaya man ti anak mo. Wen pare, kahit pasensya ka na. Tayo uyaw ka idi, pare. Kanayon ka akatawaan. Nga mas nakakatkatawa ak pa'y gayam. Tayo responsable ak nga ama. Awanan day jay, pare. Lipat mon. Agyaman na karod mo kasta, pare. Un gayam, no saan ka abisi? Umay kanto ijay balay. Tagin ni storyata man mat. Wala, pare. Umayak to into naman trabaho.
Di mo ikaskaso ti pananguyaw ti padam a tao kan ka. Saan mo asayangan ti oras mo a makiapa kadakwada. Tinapatag awan madi nga ingkaar aramidan. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag ng oras kada kayo amin.